Siyabingelela abalandeli bethu la kuleli page eliku-Facebook, kakhulukazi sibingelela laba abenza kanye nathi amaklasi e-Afrocentric Hermeneutics. Isifundo lesi esifushane engizosenza bese sisibeke ethala ngoba kuzohamba kuhambe sibuye sirefere kulesi sifundo. So ngifuna ukusenza nje ngisibeke ethala ngenza ukuthi lezi ezinye iy'fundo zingabi zinde kakhulu. So into engizofundisa ngayo namhlanje is very very important. Ngizofundisa ukuthi thina ama-Africans asingeni ngaphansi kwabezizwe. Uma ufunda iBhayibheli, especially ey'ncwadini lezi ezabhalwa umphostoli Phawuli kwabaseRoma, kwabaseKorinte, kwabaseGalathiya, kwabaseEfeso, kwabaseFilipi, kwabaseKolosa, kwabaseThesalonika, zonke lezi ncwadi ebhalela amabandla lawa esiwabiza ukuthi ibandla labezizwe. Thina ama-Africans uma siyifunda lezo ncwadi funa siyifunde njengoba besho nje bethi you take something with a pinch of salt. Funa uyifunde unalento in mind ukuthi akukhulunywa nathi noma akubhalelwa thina kodwa kubhalelwa abezizwe. Kodwa siyifunda lento lifunda lezi ncwadi sithole isambulo samphostoli Phawuli, nathi khona esingakufunda lapho. So masenza-ke ama-lessons siqhubeka sizobona ukuthi kungani uJesu engazange athumele abaphostoli e-Afrika njengomphostoli Phawuli amthumela specifically kwabezizwe. So ngaphandle kokuchitha isikhathi, nansi into engifuna ukuthi niyiqaphele, abefundisi bonke abahamba kuma-Bible schools, nansi into abafundiswe yona. Bafundiswe ukuthi uma kukhulunywa ngabezizwe, especially in the New Testament, kukhulunywa ngazo zonke izizwe ezingesiye u-Israel. Ngiyaphinda, befundiswa ukuthi uma ukhuluma ngabezizwe ukhuluma ngazo zonke ezinye izizwe, ngaba ama-Africans, ngaba ama-Asians lapha Far East, ko-Japan, ko-Asia, ezingesize nje u-Israel. Bonke abantu abangesiye u-Israel bangena ngaphansi kwabezizwe. That is not true. Akusilo iqiniso lelo. And bafundiswe lento ngenhloso yokuthi abadukiswe, ngenhloso deliberately so yokuthi abadukiswe ngoba kukhona izinto ebekufunakala ama-Africans angazazi. Lokhu esokuveza-ke namhlanje. Obani abezizwe? Ngaphambi kokuba sibheke ukuthi obani abezizwe, ngifuna siqale sicacise lento ukuthi kunabaphostoli ababili ababalulekile uma sikhuluma ngokuthunywa kwabantu bethunyelwa ezizweni benesambulo, bekhethiwe base beyathunywa benesambulo. Abawu-two engifuna nje sibaqaphele namhlanje, umphostoli Phawuli nomphostoli Petro. So njengokujwayelekile uma ngabe sifunda la kwi-screen ngenibona i-screen siyacwebezela ngenxa yekhamera, kodwa sokwenza sure ukuthi amavesi niyawabona la ngasentla. Alright, uma sifunda abaseGalathiya uchapter 2, umphostoli Phawuli ukubeka ngokusobala ukuthi yena waba umphostoli, wathunywa ukuthi abe umphostoli wabezizwe, kodwa uPetro yena wathunywa ukuthi abe umphostoli kwabasokayo. Abasokayo obani? AmaJuda. Ila kuvela khona-ke ama-Israel. So ama-Israel la kuvela khona amaJuda. Right. Mufunda abaseGalathiya chapter 8, umphostoli Phawuli uthi ngokuba yena wanika uPetro amandla ukuba abe umphostoli wabasokayo. You see? Bese ethi-ke wanika nami amandla ukuba ngibe ngumphostoli wabezizwe. So this is very clear. Awukwazi ukuthi uma ufunda iBhayibheli ukukhohlwe lokhu. Funa wazi ukuthi uma ufunda iy'ncwadi zikaPetro, abantu abakade beqondene ngqo naleso sambulo, amaJuda akholwa uJesu. Ngiyaphinda, amaJuda akholwa uJesu. Kodwa akusho lokho ukuthi abengesiwe amaJuda ayikho into abangayifunda lapho. Uyabona? So yingakho nakumasinagoge la kade behlanganela khona, behlanganyela amaJuda akholwa uJesu, ukuthi bakhona nabezizwe. Kodwa inhloso kamphostoli uPetro ubethumelwe kumaJuda. Yingakho incwadi yakhe yokuqala nje uverse 1 uspecifically ukuthi ubhalele laba abahlakazekile. Uyasho abahlakazekile bayibala le ndawo. Ubala ney'ndawo lezi
umpostoli Paul abhalela kuzona, kodwa uPetro yena le ncwadi uyiqondise kumaJuda ahlakazekele ey'ndaweni zabezizwe. This is very important, right? Hhayi lokho-ke kuphela, nakhu kokunye okubalulekile. Uma ufunda-ke incwadi yezenzo, la kuthunywa khona umpostoli Paul ethunywe uJesu, specifically incwadi yezenzo chapter 26, uyasho ukuthi uyamkhulula kubantu bakhe, usho amaJuda, umthumela kwabezizwe. Incwadi yezenzo chapter 26 verse 17. Bese-ke umpostoli Paul esho something very interesting uma ngabe ebhalela uTimotheyu encwadini yesibili kaTimotheyu chapter 4 uverse 6, athi umsebenzi wakhe, athi ukugcinile ukukholwa, ulihambile ibanga lakhe, umsebenzi wakhe usewuqedile, uselindele umqhele. Ngiyabuza-ke ukuthi uma umpostoli Paul wathunyelwa ukuthi akabe umpostoli ayoshumayela, ayofundisa, ngoba leli gama lithi umpostoli lisho ukuthi umuntu othunyiwe, but umuntu othunyiwe nesambulo, akusiyo nje umuntu othunyiwe, umuntu othunyiwe onesambulo, umpostoli, right? Uthunyelwe ukuthi abe umpostoli wabezizwe. Uma ethunyelwe kufuneka aye la ethunyelwe khona. Yingakho-ke waya umpostoli Paul la ethunyelwe khona, wahamba-ke la madolobha kulezi ndawo zabezizwe, wafundisa, washumayela, wasabantu abakhulisa-ke babhalela iy'ncwadi kanjalo kanjalo, njengebandla-ke manje kwabezizwe. Usethi-ke mebhalela uTimotheyu umsebenzi wakhe usewuqedile, uselindele umvuzo. Umbuzo wami, angalindela kanjani umvuzo uma ukuthi umpostoli Paul ubazi kahle ukuthi ubethumela umhlaba wonke, engawuhambanga umhlaba wonke, ubengathunyelwanga emhlabeni wonke? Yingakho ethi umsebenzi wakho uwuqedile, ngoba ubazi kahle specifically ukuthi uma uJesu ethi umthumele kwabezizwe, ibaphi abantu abathumele kubona, right? Ukuze sibe ne-understanding-ke manje right ukuthi umpostoli Paul waye-understandani ngabezizwe. Wayengenayo umpostoli Paul le understanding ethi abezizwe yinoma iziphi izizwe ezingesiyo Israel, wayengenayo leyo. Wayazi ukuthi abantu ekuthiwa abezizwe abantu abaspecific abahlala kwi-region ethize. Yingakho-ke la ngizonikhombisa imap la umpostoli Paul ahamba khona, ukuthi wahamba kwi-region esingayibiza ukuthi yi-Eurasia. Leli gama lithi Eurasia lihlanganisa ama-continents awu-2, lihlanganisa i-Europe ne-Asia, yingxenye ye-Europe nengxenye ye-Asia. Leyo ndawo iyona ndawo-ke umpostoli Paul ayihamba ayoshumayela, akholwa ukuthi uJesu wamthumela ukuthi akahambe ayoshumayela khona. Alright, ngithe-ke manje sizoveza ukuthi waye-understandani ngabezizwe umpostoli Paul. Singakhohlwa njalo umpostoli Paul wayengumFarisi efundile, wayefundile iThora, efundile iTanakh, okusho ukuthi wayefundile iy'ncwadi zonke zikampostoli Paul, efunde iy'ncwadi ey'nhlanu zikampostoli Paul ney'ncwadi zabaprofethi, clear ngalokho. So siyazi ukuthi oGenesis wayebazi, ba-understanda very clear. Why lokho kubalulekile? Yilokhu-ke sokuveza. In fact, la soveza khona-ke sizobe sesiyaveza ukuthi nathi thina ama-Africans, iBhayibheli uma likhuluma ngathi lisibiza ngobani, ngoba likho igama elithi Afrika eBhayibhelini, but akusho ukuthi akukhulunywa ngama-Africans, right? Sizoqala lapha-ke encwadini kaGenesis. Uma siya encwadini kaGenesis sizofunda uchapter 10. La encwadini kaGenesis uchapter 10 sizofunda la kuthiwa khona kuverse 19, umkhawulo wamaKhanani wawusukela eSidoni waya ngaseGerari waze wafika eGaza, waya ngaseSodoma naseGomora nase-Adima naseSebheyomi waze kwafika eLasha. Ngifunda lokhu ngoba ngiyakungizalela ukuthi uma sokhuluma ngezwe laseKhanani ngesikhathi sikaGenesis ekuqaleni bekubalwa iSodoma neGomora. Ngiyaphinda, iSodoma neGomora beyibalwa ngaphansi kweKhanani. Okay, uma ufunda-ke iBhayibheli lapha encwadini kaGenesis uchapter 10
ufunda from verse 1 to verse 2. Angathi from verse 1 to verse 2, angithi from verse 1 uze uyoyiqeda yonke i-chapter. Kodwa kukhulunywa ngamadodana amathathu kaNoah. uHam, uShem, uJafet. uHam unozala wezizwe esingathi zama-Africans. Sikhuluma ngokuthi uHam uwubaba kaKush, uwubaba kaKhanani, uwubaba kaMizraim, Egypt, uwubaba kaPut, Libya, uwubaba Libya, Mizraim, Egypt. Wonke lamazwe ebebalwa ngaphansi kwamazwe azalwa umuntu oyedwa futhi ahlobene. Masihlukanisa ngala madodana amathathu. Ngiyaphinda. La madodana amathathu kaNoah kunezizwe ezintathu ezibalekile ezaphuma la. Zahlukaniselwa imikhawulo la zizohlala khona nama language azaziwakhuluma ahluka kanjalo. Right. uHam, ama nations angaphansi kaHam, angiwabali nge-order lebalwe ngayo eBhayibhelini, ngibala ngamabomu, ngiqala ngoKhanani. Why ngibala uKhanani? Ngoba nama-Europeans iyona nto ebeyigcizelela leyo ukuthi uma isiqalekiso lesi sikaKhanani kuqalekisa uKhanani bekubalwa nama-Africans ngoba bebe-clear ukuthi kukhulunywa ngabantu abahlobene. Makhulunywa ngoHam awukwazi ukumhlukanisa noKhanani. Uyabona leyo nto? So okusho ukuthi uHam wazala uKush, wazala uMizraim. uKush ingaphansi kwase-Egypt, uzobona la emephini. Wazala uKush, wazala uMizraim, wazala uPut, uLibya, wazala uKhanani. Laba yilaba esithi bahlobene nama-Africans, they are almost into eyodwa ngesikhathi sikaGenesis. Okay, bese kuba indodana ebalwe kuqala lapha kuGenesis kaNoah kuthiwa uJafet. uJafet-ke kuthiwa yila kwaphuma khona abezizwe noma abezizwe, indawo ababelwa yona yile ndawo yanikezwa amadodana kaJafet. This is very important. Uma sikhuluma ngoJafet siyalapha encwadini kaGenesis uchapter 10. Uma sifunda uverse 32 lisibekela ngokusobala, liyacacisa iBhayibheli ukuthi lezi ziyimindeni yamadodana kaNoah, lezi zizukulwane zawo, izizweni zawo. Ngalawo izizwe zahlakazeka emhlabeni emva kwazamcolo. uGenesis chapter 10 uverse 32 lo. Alright. Bese-ke sibuyela kuverse 2 kaGenesis chapter 10. Kubalwe amadodana kaJafet. Makubalwa amadodana kaJafet, kubalwe kuze kufike kuverse 5. Uma kufika kuverse 5 mase kuthiwa kwavela kubo iziqhingi zabezizwe. This is very important. Ukuthi kuyaziwe eBhayibhelini ukuthi abezizwe, kukhona abantu ababizwa ngokuthi babezizwe. Amadodana kaJafet abizwa ngokuthi abezizwe and ahlala kwi-region ethize. Ngizonikhombisa yona leyo region emephini. Yila kuhlala khona amadodana kaJafet. Yiphi leyo region? Yile region esikhulume ngayo lapha uma umpostoli Paul kuthiwa uthunywa kwabezizwe. Uma umpostoli kuthiwa uthunywa kwabezizwe, nansi ki-map iyasitshengisa ukuthi la umpostoli Paul aya khona, waya kwi-region yamadodana kaJafet abizwa ngabezizwe from Genesis. Now, uma sikhuluma nge-map le yase-Afrika esihlanganisa neKhanani, ngoba vele yayingahlukaniswa i-Afrika neKhanani ngoba babehamba nangey'nyawo benqamula la ingekenziwa le canal, yenziwa abantu. So sinobani la? Sine Libya, sine Egypt, sine Kush, bese siba neKhanani. Izizwe ezizalwa uHam lezi. I-Egypt izibizwa ngokuthi the land of Ham. Now,
ningakhohlwa ukuthi endaweni yaseKhanani kuthiwe kuneSodoma neGomora. Why this is important? Ibaluleke ngoba ukhona manje esizokuphawula-ke. Ningakhohlwa njalo ukuthi ngithe iSodoma neGomora ingaphansi kwaseKhanani. Kukhona into eyenzakalayo-ke e-interesting ngesikhathi sika-Abraham. Kuba khona impi yamakhosi amahlanu ehlasela iKhanani. But khona abantu abawukhiyela engifuna ukuthi sibabone, ibona bazosiza ukuthi sikwazi ukubona ukuthi obani abawobani. Emadodaneni kaShem kukhona engifuna siphume nayo ukuthi u-Elam. Mufunda incwadi kaGenesis chapter 10 uverse 22. Kuthiwa amadodana kaShem ngo-Elam, kuqalwa ngo-Elam. Ngifuna-ke simbambe u-Elam simfake simpromothini kwayisho linduna yenkosi. Simpromothini u-Elam. Bese kuthiwa ku chapter 14 la si-introducewa khona kulempi kulwa izizwe ezinhlanu zilwa neKhanani. Yakhumbula bezothatha iSodoma neGomora la kwasekuhlala khona uLot. Ungakhohlwa iSodoma neGomora ingaphansi kwani? KweKhanani. U-Abraham uhlalaphi? U-Abraham uhlala eKhanani. Kodwa bahluke nje ngendawo. Yakhumbula ukuthi bakhombisana ukuthi khetha wena uzokhetha. Wathi uLot ngizowami ngohlala lapha ngoba ebona iSodoma yayi-green, i-rich. So yindawo eyodwa babehlala eKhanani, yindawo eyodwa kodwa behluke ngey'godi. U-Abraham useKhanana kodwa amadolobha ahlala kuwona uLot kwaseSodoma neGomora. Very important. Now masifunda uGenesis chapter 14 isitshela ukuthi kukhona-ke la makhosi amathathu. Bese kuthiwa kukhona inkosi-ke igama lakhona kuthiwa Kedorlaomere, inkosi yase-Alam. Bese kuthiwa kukhona noTidali, inkosi yezizwe. Kulamakhosi amahlanu azohlasela iSodoma neGomora kunenkosi ethiwa inkosi yezizwe. Leli gama lithi Goyim ngeSebheri lisho izizwe, kodwa kunabantu la ababizwa ngezizwe, the nations. Laphaya ungakhohlwa njalo makuqala kubizwa amadodana kaJafet babizwe ngabezizwe, kwathiwa bona banikezwe indawo ethiwa eyabezizwe. NangeShebheru leli gama elithi Goyim elisho nje izizwe general, but kufakelwe i-definite article u-the, uHa-Goyim, okhombisa ukuthi kukhona abantu abebebizwa ngabezizwe kwaba igama labo lelo ethiwa abezizwe. Yingakho-ke la ngalesikhathi sika-Abraham bekhona inkosi ebabusayo ekuthiwa uTedari, kuthiwa inkosi yabezizwe. So abantu behlala kule region ekuthiwa yi-Eurasia bebizwa ngabezizwe ngesikhathi sikaGenesis nangesikhathi sika-Abraham. Base beyahlasela-ke behlasela iSodoma neGomora, siyakhumbula. Okusho ukuthi ngezinye indlela bekuxube kulamakhosi amadodana kaShem namadodana kaJafet elwa namadodana kaHamu, kodwa u-Abraham esesayidini lamadodana kaHamu ngoba usakhe eKhanana wenza i-covenant relationship namaKhananites. So ubese umKhanana u-Abraham ngokwesivumelwano. Abanye abayazi leyo nto ngoba mufunda uGenesis chapter 14 uverse 12 kuthiwa lo waphunyuka empini wahamba watshela u-Abraham umHebheru. Enye subject leyo soyifunda ngelinye ilanga sesibheka sesikhuluma ngamaHebheru ukuthi obani amaHebheru, but kwanamhlanje sizothi lo waphunyuka lapha ku-Genesis chapter 14 uverse 12 kuthiwa hamba obikela u-Abraham owayehlala nobani namadodana lawo Mamre no-Amori abama-Canaanites. Kuthiwa ngoba kuthiwa le ndoda yaphunyuka yayotshela u-Abraham ngoba yayazi ukuthi akahambi yedwa
une-covenant nama-Canaanites, usewumKhanana ngokwe-covenant, ngoba leli gama lesizulu la elithi kepha kweza ophunyukileyo, uGenesis chapter 14 usengifunda uverse 13, kepha kweza ophunyukileyo watshela u-Abrahama umHebheru ngokuba wayehlala Okini kaMamre um'Amori, umfowabo kaShikoli, umfowabo ka-Anere, labo babehlangene no-Abrahama. Leli gama elithi babehlangene, abanye ngalithatha nje kancane ukuthi babehlangene, igama leli elisho ukuthi babe ne-covenant. Uma kuthiwa uNkulunkulu wenza i-covenant no-Abraham, kusebenziswa leli gama elisebenziswe la. So benza i-covenant no-Abraham. U-Abraham wathi mezohlala eKhanana wenza i-covenant nama-Canaanite ukuthi usewumKhanana, uma kuhlaselwa ama-Canaanite kuhlaselwa naye, uma kuhlaselwa naye ama-Canaanite azoma no-Abraham. So yingakho-ke noma eseyohlasela la makhosi u-Abraham wayengahambi yedwa, akathathanga laba abebatrainile kwakhe, kodwa wahamba nama-allies akhe u-Abraham. So kulwa bani? Kulwa amadodana kaShem noJafet, elwa namaKhanani, but amadodana kaJafet abizwa ngabezizwe. Very important. So sikubona ngani ngempela ukuthi abezizwe bebehlukile, bodwa bebebizwa ngabezizwe. La u-Israyeli akabi khona ngisho ukuba khona, isizwe sika-Israyeli asikazi ukuba khona nokuba khona isikhathi sika-Abraham, kodwa sekunabantu ababizwa ngabezizwe. So ungasho kanjani abezizwe abangesiwo ama-Israelites, ngoba u-Israyeli awukabi khona, awukazalwa ngisho ukuzalwa, kodwa sekukhona abantu ababizwa ngabezizwe. Ezinye izizwe zikhona njalo, zikhona ezinye izizwe, kodwa kukhona abantu ababizwa specifically abezizwe, abamadodana kaJafet. So yiphutha ukuthi ucabanga ukuthi umpostoli Paul wengazi ukuthi abezizwe ubani. Right. eKhanana-ke kwahamba bekuyindawo ekufika bonke abantu, ngoba siyayibona la iKhanani uma uzobheka kwimephu ukuthi ibikuphi. Beyindawo ebaluleke ngendlela esimanga, ngoba uma uzotrader uya e-Egypt uqhamuka ko-Eurasia uzodlula eKhanani, uma uhamba by land uzodlula eKhanani, uyabona. So iKhanana ibiyindawo la abantu bebephambana khona. So bebekhona-ke abezizwe asebehlala eKhanani. I-evidence iseBhayibhelini. Uma sifunda incwadi yabahluleli uchapter 4, uyakhumbula indaba kaDibora. Uma uDibora elwa ngoba u-Israyeli unikelwe kwezinye izizwe, but kukhona specifically indawo eseKhanani ekuthiwa yayisihlala abezizwe. Bheka uma ufunda incwadi yabahluleli uchapter 4 uverse 11, abantwana baka-Israyeli babuye benza okubi emehlweni kaJehova sefile u-Ehudi. uJehova wathengisa ngabo esandleni sikaJabhini, inkosi yaseKhanani. Uyabo, kukhulunywa ngenkosi yakuphi? YaseKhanani, okusho ukuthi ihola obani? AmaKhanani. But ngicela uqapheleke something very interesting, ithi wabusa eHarosi, induna yempi yakhe yayingusisera. uSisera, very important figure. Kuthiwani ngoSisera? uSisera ohlala eHorosheti yabezizwe. eKhanana kwase kunendawo ebizwa ukuthi iHarosheti. iHarosheti yayihlala abantu ekuthiwa abezizwe. Sekuyacaca ukuthi kwakuhlala ama-Eurasian ayesukile ngenxa yokuthi asuke emazaweni wakubo bezodayisa, base begcina begogobala eKhanani, sebehlala lapho. Babehlala as ama-foreigners, baziwa lapho ukuthi la ama-foreigners, abezizwe. Hayi ukuthi abezizwe ngoba babizwa abezizwe ngoba bayaziwa vele ukuthi babezizwe. Bebizwa amaKhanani ngokuthi babezizwe, bebizwa amaHebheru ukuthi babezizwe ngoba abezizwe abantu abaspecific
It's a specific group. Hayi ukuthi wonke umuntu engesiwa ama-Israel. I hope this point siyayi-understand ngoba sesizovese siyogcina kwe-New Testament. Lento yahamba-ke isikhathi eside ngoba siyayibona kubahluleli bese khona abantu abafikayo kuthiwa abezizwe. Laba bantu bebezizwe becwaswa amakhanani uqobo ngoba bebengafani nabo. Futhi-ke kwahamba no-Israel. U-Israel ubuwazi amakhanana ukuthi nanka amakhanana beganiselana nabo noma umthetho wakaMoses ubungabavumeli ukuthi baganiselane ngamakhanani ngenxa yendlela amakhanani culture abakade beyiphila ne-religion yabo. Kodwa bebekhona abantu ababizwa specifically abezizwe. Abezizwe bebeqhamuka endaweni engaphandle kwaseKhanani. Now, yingakho masifunda incwadi kaMateyu uchapter 4 uverse 15 usitshela ukuthi izwe lakwaZebuluni nezwe lakaNafithali ngasolwandle ngaphesheya kweJordani iGalile labezizwe. Okusho ukuthi bekukhona indawo ekuthiwa iseGalile eKhanani ebibizwa ukuthi elabezizwe. Yakhumbula lapha kuthiwa le ndawo bibizwa ngani? Bibizwa ngeHeroshethi, ebibizwa iHeroshethi yabezizwe. Uyabona? So uma-ke ufunda iBhayibheli ungayazi lento ukuthi eKhanani bexubile bekhona ama-Canaanites. U-Abraham enza isivumelwano nabo bese kuba khona eKhanani abantu abangesiwo amaKhanani ababiza ngabezizwe eKhanani. Uyobona-ke uma sesifunda nale miracle lomuntu wesifazane uJesu ambiza ngenje ukuthi wengesiwe nje umKhanani wewe owabezizwe. But-ke ngicabanga ukuthi-ke uma uyiphindaphinda le teaching uzo-understand ukuthi uma sikhuluma ngabezizwe, uma ethunywa umpostoli Paul ethunywa kwabezizwe akezanga e-Afrika ngoba ubazi kahle ukuthi obani abezizwe. So uzobona-ke izosiza ngani-ke lento noma sesifunda iy'ncwadi zikampostoli Paul ukuthi ukukhuluma kwakhe awukwazi ukuyifaka nje wena uma ngabe ufunda iBhayibheli uyi-African. Kufuna wazi ukuthi la ubekhuluma ngobezizwe yini ongayifunda. Uzobona ukuthi iBhayibheli noma amaHebheru uma ekhuluma ngathi ama-Africans ebekhuluma kanjani, ekhuluma ngama-Cushites ebekhuluma kanjani, uma ekhuluma ngama-Egyptians ebekhuluma kanjani, uma ekhuluma yakhumbula ukuthi uJesu uma ngabe ekhuluma laphaya ngenzalo kaKushi lo wesifazane uQueen of Sheba. Uyakhumbula uma ngabe lo umthenwa efika la uPhilip akaxwayi ukuyohlala naye kodwa uPetro akafuni ngisho ukuhlala nabezizwe. Yini uPhilip engaxwayi ukuyohlala ne-Ethiopian umKhushi? Yini engaxwayi ukuyohlala naye? Uzobona ukuthi indaba engaxwayi. Sihlukene nabezizwe, asifani. Siyabona laphaya lo owumthenwa ukuthi besevele ewuphethe umthetho kaMoses ezoweshipa eJerusalem. Ngesikhathi sakudala iQueen of Sheba yayisinolwazi, indaba beyifika kalula e-Afrika. Kalula indaba ezenzeka eJerusalem ngoba bekhona ukuxhumana koKhushi lo lapha eYemen, uKhushi lo la e-Egypt, uKhushi ongenzansi kwase-Egypt. Bekhona ukuxhumana okulula ney'ndaba zokuthi uSolomoni wakha ithempeli, uSolomoni ukhuluma ngegama likaJehova lafika kalula laphaya kulo Queen of Sheba ngoba bekuwabantu abaxhumene aba-very close, bebeganiselana ngisho ukuganiselana. Ungakhohlwa njalo ukuthi Abraham kwasekuqaleni waganiselana ne-Egyptian, kwasekuqaleni bekhona nokuganiselana. Siyakhumbula ukuthi uJosefa iy'ngane zakhe they were half Egyptian enough. Siyofunda in details ngenanga bese sibheka ukuthi bama-Egyptian hlobo luni lama-Egyptians. So awukwazi ukufanisa abezizwe abebengamazi uNkulunkulu bekude ney'vumelwano zikaNkulunkulu ubafanise nama-Africans. uNkulunkulu anibusise.